gusoma Bibiliya ku buryo burambuye. Igitabo cy'Iyimukamisiri umutwe wa 17. Amazi y'Imasa n'i Meriba. Imbaga yose y'Abisirayeli ihaguruka mu butayu bwa Sini, ngo ni umutwe wa 17 w'Iyimukamisiri, ngo bakomeze urugendo rwabo uko Uhoraho yabishakaga. Bageze i Refidimu bahaca ingando, ariko ntibahabona amazi yo kunywa. Nuko rubanda batera amahane kuri Musa, bakamubwira bati duha amazi yo kunywa. Musa arabasubiza ati kuki munteraho amahane? Igituma mugerageza Uhoraho ni iki? Nuko imbaga yose yicirwa n'inyota mu butayu, rubanda bitotombera Musa bavuga bati kuki watuvanye mu Misiri? Ni ukugira ngo utwicishe inyota hamwe n'abana bacu n'amatungo yacu? Musa atakambira Uhoraho avuga ati iyi mbaga ndayigenza nte? Ni akanya gato bakanyicisha amabuye. Uhoraho abwira Musa ati jya mbere ya rubanda, ujyane na bamwe mu bakuru b'imiryango ya Isirayeli, ufate na ya nkoni yawe wakubitaga mu ruzi, maze ugende. Dore ndi guhagarara imbere hejuru ya ruriya rutare ruri ku musozi wa Horebu, uze gukubita urutare rutobokemo amazi, maze rubanda banywe. Musa rero abigenza atyo mu maso y'abakuru b'imiryango ya Isirayeli. Aho hantu hita izina rya Masa na Meriba, ari byo kuvuga kigeragezo na rwiyenzo. Ku mpamvu y'urwiyenzo Abisirayeli bari bamushatseho, no kubera ko bari bagerageje Uhoraho, bavuga ngo mbese Uhoraho aturimo cyangwa si ibyo? Abameleki barwanya Abisirayeli. Nuko igitero cy'Abameleki kiraza, maze kirwanya Isirayeli i Refidimu. Nibwo Musa abwiye Yozuwe ati dutoranyirize intwari, maze ujye kurwanya Abameleki. Ejo nzahagarara mu mpinga ya kariya gasozi mfite inkoni y'Imana mu kiganza cyanjye. Yozuwe agenza uko Musa yari yamubwiye, arwana n'Abameleki, naho Musa na Aroni na Huro bazamuka mu mpinga y'agasozi. Iyo Musa yabaga ateze amaboko, Abayisirayeli baraganzaga, naho yamanuye amaboko, Abameleki bakaganza. Hashize igihe amaboko ya Musa aza kunanirwa, nuko benda ibuye barimwicazaho. Aroni na Huro bakaramira amaboko ye, umwe ari mu ruhande rumwe undi mu rundi, bityo amaboko ye aguma hamwe kugeza igihe izuba rirenga. Nuko Yozuwe amarura ku bugi bw'inkota Abameleki n'ingabo ze. Uhoraho abwira Musa atandika ibyo ngibyo mu gitabo bizaba urwibutso, kandi umenyeshe Yozuwe ko nzasibanganya burundu Abameleki munsi y'ijuru, ku buryo batazongera kubibuka. Musa yubaka urutambiro, arwita Uhoraho ibendera ryanjye. Nuko aravuga ati ubwo Abameleki yamanitse ukuboko irwanya ijabiro ry'Uhoraho, Uhoraho na Amaleki bazagirana inzigo ingoma 1000. Iryo ni ijambo ry'Imana. Wari umutwe wa 17 w'igitabo cy'Iyimukamisiri.
ubusobanuro baduhaye mu Bibiliya ntagatifu hasi 17 umurongo wa 7, Masa na Meriba. Mu gihe Bureyi izina Masa rivuga ikigeragezo, naho Meriba bivuga urwiyenzo. Abamaleki ni ubwoko bw'aborozi bakundaga kuzera mu butayu, bahoraga barwanya Abayisiraheli kuko nyine naho bari basangiye umwuga. Nibwo busobanuro baduhaye. Ese ijambo ry'Imana twe ritubwiye iki? Tujya turiba ngo urutare ni Yezu, urutare ni Yezu, urutare. Hano hamboye hagaragaye ko Imana ari urutare, ni igihe Musa yakubitaga inkoni abibwirijwe n'Imana ku rutare maze rukabyara amazi, akaramira Abisirayeli mu butayu. Imana ni urutare, roko. Imana niyo ngabo inkingire, ni urutare. Abisirayeli baradakaye cyane igihe inyota ibishe, bumva bakwica na Musa. Musa utariga yicwa na Farawo igihe yakoraga ibitangaza bikomeye mu maso ye, ariko yishwe n'Abisirayeli. Ntabwo nigeze numva Musa ataka ngo Farawo agiye kunyica, ahubwo aratatse ahangaha ati rwose harabura gato bakanyicisha amabuye, mbabarira ubatabara ubaha amazi yo kunywa. Nubwo byari bikomeye, ariko Uhoraho arabumva kandi abaha amazi. Mu byumweru bishize twazirikanye iri somo ryo mu gitabo cy'Iyimukamisiri, aho Yozuwe yarwanyaga Abameleki. Urugamba Yozuwe yarimo rugaragazwa n'urugamba tubamo hano mu buzima. Kurutsinda ni ukumanika amaboko. Kumanika amaboko ni ikimenyetso dukora dusenga twerekeje amaboko ku ijuru. Ngo iyo Musa yamanikaga amaboko, Yozuwe yaratsindaga. Iyo amaboko yagwaga hasi, Abameleki agatsinda. Byumvikana ko tugomba guhora dusenga ubutarambirwa, nibwo tuzanesha urugamba rw'ubu buzima. Kandi urugamba rw'ubuzima ntabwo tuzarwishoboza. Musa yageze arananirwa, maze Huru na Aroni baraza bamutega amaboko, bamufasha amaboko kugira ngo atagwa. Bityo Yozuwe aratsinda kuko ayo maboko atongeye kugwa. Ngo bamushakira n'amabuye. Amabuye bigaragaza iki? Imana yaduhaye ibimenyetso byinshi ngo tujye twifashisha dusenga. Ibuye ryanjye yenda n'ishapure ni Bibiliya, yenda ni agatabo k'umukristu, n'ibindi nifashisha nsenga bituma nyoboka Imana, yenda n'uyu musaraba se, bituma ndangamira Imana. Iri somo ry'uyu munsi buri wese yakora meditation, rifite byinshi ritubwira mu buzima bwacu. Ejo tuzakomeza tuzirikana Musa ahura na sebukwe Yetero mu twa 18 w'igitabo cy'Iyimukamisiri. Bifurije ijoro ryiza, mbifurije gukomeza kuryoherwa n'ibyanditswe bitagatifu. Imana iduhane umugisha. Tuzarya Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Amina. Ni wowe rutare rwanjye, Mana yanjye, ni wowe niringiye. Nzaguhanga amaso buri gihe, gusaba imbaraga maze nsenge cyago. Mugoroba mwiza, ijoro ryiza.